Kapitan Enteng! Anya ngay manan ti si daan taba daong. Naibos ka din, Jay Noodles. Naibusan na, iti kalman pa'y. Ingka nga rod gumatang iti sardina si Jay Tersina ni Maricuanang. Mangtad ka nga rod iti igatang ka. Alayam da ito siya nga ribaw. Da ito'y laang tinagbati a kwartata tuyang. Iso a sardinas laang ti katangam. Isublim ti suklina. Wen, danag mun aya. Ulitak manan. Duwala ang alata ti sardinas ti katangam. Wen, danag mun aya. Hala, inka nga rudan. Tapno makasubli ka adagaos. Antuyan ti sardinas sa gatgatangam, Marituya. Thank you, Maray. Hap? At itibayad ka. Mabitla ang tasuklian ka. Antuyan ti sukli ti 1,000 na kwartam. Ay, thank you, Maray. Aywon gayam. Lakom ka di dagitoy boots ang naka-display dito. Wen, segunda mano dagita a boats ngam nalagda. Ay, hehe. Kurso na daket daytoy color brown, Maray. Ay katgatangam mun Manungay. Oray 500. Tawan-tawarnan. 450 last price. Sige nga raw. Ala ikaw. Adto yan ti supply ba daw? Apay ngay, aday to'y laang kat sa nga ribo di intid kukin ka. Ay, kuwa nga mayin ba daw? Anya ako nga men. Gimatangak iti boots ka. Anya, saan ka ding imbilin kukin ka? Saan akom komporme ti gatgatangam? Apay aya nagtangkan ti ulam. Sukatak tumit laeng. Wala nga rodin kwartata. Komporme pa'y laeng mo ti gatgatangam. Kayat ko nga rod mo ti maadan iti boots. Kahit ada pa'y madiintid ni Maribanang kin ka Ada ang may samang. Masapol ka di nga agbots ka pa'y laeng. Kat agpalingki mo laeng taramidam. Ay nabadong ora agpalingki aklaeng. Agbots saklat ta. Maan ano ka nga min aya no agchinilas kalat ta kuman. Usaram tulangan deta bots mo. Dumapan ka makimiisa. Kayat ko nga rod ti agbots. Api nga min aya aman nakibiyang ka. Ipapilit mo nga min ti kayat mo. Sana bali boots kumit daytoy. Kasanaw no matadal deta bots mo ije palingkay. Hambong mati istyle ije palingkay saan ka day? Saan mat siguro? Makambo ka. Na ako ti papanahon na natuyang. Mapanak agpalingkay. Agpalingki kayo, akasta? Awan mo't dakas na iti kawas ka. Awan mo't kidi Asino tinakapila? Ay, siyak na. Mala itulod nak nga rudan ije palingkay. Sige, aglugan ka nga rudan, nana. Ay, naimbaglaangan te may kadagos kwan. Dahil lang ka diti ginagarayo diti palingkay, nana? Wen, sigay. Pagkato mo, tailugan mo dita tricycle mo, tapno makaawid tan. Mabit lang, nana. Nakasaka-saka kayo, mate. Naipisok nga rog ti sakak itinarugit a kanal. Iso nga inikat kun at tibuts ko tanapitak-pitak. Ay, kasi kayo no kasta. Buludin nyo pa lang dahito chinilas ka. Tawuray siya akong tiagsaka-saka. Saanan, kwaraw. Alakid dahin. Ang mga numatudok pa dito sa kayaw. Delikadaw. Si Kangay, anya ti usaraw. Sana balay? Tanapuskul matikalyo dahito isakak. Santo ang matudaw. Ada akaun ba daw? Nakabuts ka rin mo. Warngam nakachinilas ka mo't anagaway. Kanya tinapasamak ka. Ay naba daw, saan mo nasaludsudan? Alaam kit din dagito'y natang taikargam ije kusina. Aguray ka. Kasla mailasin ko day taa. Ay, chinilas ni Kwarog day taa.
Wen, impabulod na kanyak. Ay, kababain tuyang. Ultimo chinilas ni Kwarog, buludem. Iso nga ron tinang ipabulod. Saan kumat apinilay? Ay, ayan te, bots mau. Adda di ta siluping. Ay, nagpangit matgan dahil ti abuts. Iso nga isublikton kini Marikwanang. Anya, inusermon, ita, isublim manain. Low quality nga raw. Adda pa'y gasgas na. Mayak man makikapay, antay. Sige laang, Kwarog. Ni apay ngay, nakasaka-saka ka nga imbay dito yung balay. Impabulod ko kininanatuyang ti chinilas ka, wantay. Anya, ano ayan ni Marituyang? Nakasaka-saka nga min, di sinukon ko iti palingkay. Naipisok ka no ti saka na itinarugit a kanal. Iso nga inikat na tibuts na tanapitak. Kasta ka de. Unantay. Naala, agtugaw kang arudan, Kwarog. Tagtimplaak, iti kapeng. Ay, agyaman ako na, antay. Awan anyaman na, Kwarog. Anyat gata nga Marituyang. Ay, sanak agumatang maray. Umay kula isubli da ito ginatang ko abuts ken ka. Ni, apay nga isublim. Low quality magayam. Ken may sa adda pa yung gas-gas na. Anya, no mayat matibuya na iding inalam. Ang mga no inusar mo sa mo ginasgas. Ay basta, isublik da ito. Isublim mo ti kwarta nga bayad ka. Ay sana mabalain, malugi ak mata. Nagasgasan nga raw. Kita amnay. Ni, wangag paisaw. Aw, mamatikan? Oh, awang magasgas na iding inalam. Ay na amangan no saan mula anak kita. Ala, isublim di kwarta. Ta isublik mo't da ito'y boots mo. Ay saan? Mayat day tayo di ginatang mo. Adda magasgasnan. Madlaw nga inusar mo na Ay na, impadas ko laang maray. Saan ko nga inusar? Ala, isublim mo ti kwarta. Anya pala tararamidam dito tersenak Marituyang. Sa anak apumanaw, aging gasan mo nga isubli ti kwarta, maray. Apay, anya ti mapaspasamak dito, oy. Bagbagaaman da ito'y kumaray, maribana. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Apay ko mga isublek, dinadaal mo mutanday tabots. Malugi ak mo ta. Ay, nagrigat ka kasarsarita, Marikwanang. Saan ka makawawat? Da. Saan mo takas ka rin ang ay subliklat tanti kwartam? Ay, day tangiwat yo. Kontrolen nyo, mga kumare. Nakababain ka na giti karuba. Apay nga min aya, no pagsaritaan nyo itinasaya at day tabanag. Kasano ko mga agsarita kami ang nasayaat. Kat ipilit mo't ni Marituyang tikayat na. Na, tasyak pa'y ti pabasula, Marikwana. Ay, nagpartak kayo matamag na parang. Apay ka day? Ay, mapan ko ayaban ni Inting Ijabalay. Agap-apa nga min da Marituyang kan Marikwanang. Anya? Ay, mapan mo man kit di kitaan da Marituyang kan Marikwanang. Ay, amangan no agpinungot da. Anya nga minti pag-apaan da aya? Ay, jak nga rod awatan no anya. Sige nga ron na. Mapan ko kita ni da. Tiksak mo't lang ni Chip. Tapno sumabat. Amangan no saan ko ida akabailan niya anawain. Mamin ano aya nga ibagakkan ka sana mabalin nga isublim na tabots kan jak itad ti kwartam. Isublim mo no saan? Itay pa'y nga agur-urayak dito, maray. Makamu ka dita Aguray kay tawan. Makauma ka. No kasta mo lang, aglaban tangarudan. Na. Anya ti mapaspasanak ni taoy. Ay na, saan ka makibiyang sika kwaraw? Itay pakit kitaan da kayaw. Apay nga min aya nga ipilit mo nga isubli day tabouts. Nagasgasan nga raw. Kat no nakita nga inusar mo itinapan ka nagpalinggay. Nyat ko nam kwaraw. Nakita nga inusar ni nanatuyang day tabouts. Intulod ko nga ro di jay palinggay. Kunakon ka. Inusar mo day tabots. Isa nagasgasan. Tasaan ka nagananad. Aywan, malagip kao.
Naipisok ka pa ijay kanal iday. Hay, si kakwaraw, saan ka amakibiyang iti parikot mi nga kumaray? Anya kumangay ti amuyo dito. Uy! Ay, kalingitan ka matunggo. Apay. Ay, mapangka iti tersena ni Marikwanang itamot laeng. Apay, aya. Agap apa maninda marituyang kan Marikwanang. Ay, udayan da kita tapasaray inal daw da nga agapa. Ay, jakman ammo kadakwada. Ay, asino nga ti kadwa da jay? Ang mga dog pinungod da. Ay, day tangarod kat. Sapay napudot da adwa. Ay, imbaong ko ni Ganay. Ang jakmat sigurado no napan. Talaga, ba't da kita? Imbis nga garamidak iti report ka. Eh, saanan? Tay sudat ti asikaswag. Ay, ano sa mo na, inteng. Anya ngay nga rod. Trabaho mat dayta. Apay nga itakalaeng anagaway tuyang. Sa dino aya tinapanam, Ijay ayan ni Marikwanang. Napan ko insubli ti low quality a boots na. apay ngamin nga isoblem kat inusar maon. Kan may isa, sikat ti makagapaw no apay anagasgasan jay bots. No siyak ni Marikwanang agad. Jak isubsubli na, ti kwartakin ka, ha? Umayak mangalay ti bunang. Naa! Apay ang mga alaka iti punang, anya teramidam. Di ko na siguro day di akwanang. Agpaabakakan kwa na. Ay, di ka agar aramid iti pakaibabay nam atuyang. Naskan nga isubli ni kwanang di kwartak. Ha? Nagalas di lako na abots. Nagasgasan. Nagawid kami pa ang kail. Da kayong ti makaamo di tawi. Ay, sige laeng. Naimbaglangan tayo may kakapitan. Eh, sa dino nga iti ayan ni Marituyan. Nagawi din na ha. Ngamamangan nagsubli day dyan no madamdama. Ay, dahita ka di abos ti pagapapaan nyo? Ay, wan kapitan. Ginasgasan na ngamin. Sa ita, ipilit na ngay sublik ti kwartana. Eh, sigurado ka kada ni Marito yung tinanggasgas. Amangan mat no saan? Sigurado kapitan. Awan dadaal day tayo di inala na. Adto ti kapikan tinapay, kapitan. Agyaman na kagawad. Ay! Kwanang ba? Ah. Rumor ka dita. Ah. Amok nga da ka dita o nagtibalay mao. Rumor ka tasangwon na. Agpukpuk ka mat ni Marito yan. Daytan ti bagbagak, kapitan. Nagsublimanan. Ang mga nodaman inala na abunungan. Di kagda nagtasyak ti makamukin ni Marito yan. Kwanang Ay, ba? kita maamangan no tagbatan na ka, kapitan. Ay, padasin na. Ala, takasaritak bi ay. Apay adi ka pa'y larumor dita si ka. Kwanang. Ay, anwam day tabunang nga awit mo maray. Kapitan. Wag! Ay naman ti pagapapaan nyo. Kasano nga man? Saan akayat nga isubli ni Kwanang Jay kwartak? Nga ingkatan ko iti low quality a boots na. Eh, daytoy ka di abot ti pagapapaan nyo. Ay, iwan, kapitan. Kitain nyo na yung bagaw. Nagadaw tigas-gas na. Nakasaritak daga ni kan kwarong itay. Kat imbagada nga inusar mo dayta. Eh, agpudno ka man. Pudnaw nga dagasgas na dayta idi ginatang mo wano awan. Alaman. Ay, kapitan. Hindi kang pudno pa ay abak ni gadi ka ni kwaraw. Sana mapalintikas tagar arapidam. Ay, punta pa ibalod ka. Saan, kapitan, saan? Ay, uwan, kapitan. Aklo na kaun. Syok ti makagapaw no apa ang nagasgasan day taabots. Makita ba'y taga-aramid mo? Alam na ka abots, kat dumawat ka iti pasensya ka ni kagawat ko na. Hindi mo kaya't apagbaludan ti pagturungan. Agasamay, tanang itugot ka pa iti bunang. Ay, natuyang aya. Agbalbaliw kan. Saan anasaya at nga ulbudam kan lukwan ti padam a tao. Kasi kan tumad lang, tinakababain iti udi na. Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabali po ay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan Kapitan Enteng. Bighat ngam nakasukat ka mat, Kwarog. Papanam? Inak agpasada antay. Naladawak ang nakariing, katjak nakalutaw. Umayak man nagkape dito'y balayaw. Huwin Adamot na pudot adanom iti termos. Adamot kape kan asukar di talamisaan. Magtimplakan iti kape. Ne, ang malasang ang magmag na iti kalsada. Sigurado pasahiros day jay. Inako nantay. Kunak man no agkapi ka kunam. Ha? Ay, sana nantay. Sayang jay pasahiros no sa bali ti pagluganan na. Ay, nakakita lang iti balasang. Tim Marayan. Ay, una yun day di akwarog. Anya dinanggi ko nga impagam dungaw. Langgong ni Kwarog kunam sabay. Nay, jak imbaga day ta. Inteng. Imay ngamin ni Kwarog. Makikapi ka no. Iti nakakita iti balasang di takalsada. Saanen ang nagkape. Sayang ka no ngamin, jay balasang apasahiro na. Masayangan iti balasang apasahiro na. Imbagmat Tapno makaasawan. Ay, uray pasahiro na amin nababalasang no di namot arman. Kasanungay nga rod ang makaasawa. Mas daawak laang. Apay nga tadag iti babalasang ka ni Kwarog ti kayat da pagluganan. Pagkunaamot maray. Nangag ko nga rod ti saritaan da. Imbagada nga urayan da kano ni Kwarog, taisot pagluganan da. Nay, agpaiso ka di dayta, marikwanang. Apay ngay, apay ani Kwarog pay lati urayan da. Dayta nga rod ti kayat ko amaamuan, maray. Apay ka no. Naira na la siguro nga da kayat dakin ni Kwarog, iso nga inuray da. Ay, mas daawak nga rod. Ado ti babalasa nga agpapaay ijay ilay. Kastendera ken serbidura. Mas daawak, tanipay lakwarog ti urayan da pagluganan. Nasaon ni Marikwanang adagiti kanu babalasang kay kayat da ni Kwarog apagluganan. Ay, nataer ka nataraki kami di ka anak ha. Imala ka niya. Ay, aktal na ka man. Na, Saan man atila matangtangab mo? Ay, kayat ko amaamuan. No apay akay kayat dagiti pabalasang apagluganan ni Kwarog. mas daw ka pa'y aya iti dayta ket baro nga rod ni Kwarog. Adda atap ko asaan aga po tabaro. Ado matibabaro dita at tricycle driver. Sa bagay, ado dangag pesaw. Apay nga ta. Dayta nga rod, ti kayat ko atakwatan. Amaw, nasaon ni Marikwanang, ani kanukwarog ti kayat dagiti babalasang apagluganan. Patpatsam mo dita damag. Anya kumangay ti pangayatan ti babae kinikwaraw. Saan mo't anataer? Imala kina angkel na apangalbuan. Santo dakkel ti buksi na. Nalabit nga da makagapu, Anya ngay da dya makagapaw? Dayta nga raw ti dakkel asalud-saud. Nalakalaang at akwatan dayta. No, apay. Kasanaw, badaw. At da sumagmamano ababalasang dita asitag ti paradaan Ay, kampay iday. Lumabasak.
Tadenggag man no anya ti saritaan da. O sige, ngaruan. Urayin tayo ni Kuwaro. Wala no, urayin tayo. Ni Kuwaro. Ay salbag. Isa ti Agpay sugayam tagwarwara sa damag Ni kwarog ti orayin da. Ay, wala. Naa. Anya nga ta. Ti kinayat da iti dayjay akaanakan ni Pari Inteng. Anya ti tanta nami ti Ma'am Dita si Kabadaw. Ay, kwa! Ay, ito yang. Agpay sugayam di imbagam. Imbagak nga anya. Akay kayat dagiti babae ni Kwarog kapag luganan. Kasano anamwam? Nangagaw ti saritaan dagiti babae di tasidag ti paradaan. Dinamag mo kumaano apay. Ha? Ay, saan akong anagdamag? Amangan no ibagada pa niya agsisiimak. Nay, si Kamay Kwarog. Inka ka di man na nagpasada. Unta ta, apay ka day. Anya ka di ti sikretom, Kwarog. Apay akay kayat da ka dagiti babae apagluganan. Ay, awan ti sikritok tata. Dahito lang kinataar, kan kinatarakik ti kamkamatin dagiti babae. Sa maysa, kanayo na kanabanglaw. Na, Sige tata, tainak man na nagpasada, babayaw. ay, napanay. Ay, naglastugin na Kwarog. Natair ka no, kan nagtarakik. Nagbangbang lupay ka no. Twe, suron kon. Imbag kumamot nagpaisuan na taer. Dadamag ko akay kayat nakakanaw dagiti babae apagluganan. Apay, anyat sikretom. Wen nga agpaiso, Kwarog. Mas daawak mag. Da kayo mamat tinataar. Umapal nga rod dagiti kakadwa ka driver. Awan ti mabalin ka, tasyak man ti kay kayat da. Ado siguro ti kwarta mo ka anakan. Takanayon nga ado ti pasahiros maaw. Ha? Kwanggal. Oh, apay, Kwarog. Kasla di ka makasao, idiimbagan ni uncle mo nga adon ti kwartam. Ha? Ay, saan mo tantay? Diyak laninam na maaday jay ti saludsudan na. Ay, suron ko ni tinayja Kwarog. Apay, anya tinaramid na. Kasuron ka, din bagana nagtair kanaw. Ti kinataraki na kanaw, ti makagapaw, no apay akay kayat dagiti babae. Ay, kahit anya nga iti pakasurunam. Umapal ka? Anya nga umapal? Kumaano pudno anatair? Kahit apay nga rod nga iso ti pampanunutam. Anya nga iti maitadkan ka ti kapapanunot mo no apay akasta. Ha? Ay, unyag paiso Apay nga ta, amasaira kinikwaraw. Agpaili kayo ka day, babalasang nagpipintas. Lumukan kayo nga rodan tayon-tayon. Ay, adapay matbakante at tugaw. Umayak man mat. Adapay ka di ba kantay, babalasang? Sige, lumugan kayo nga rodan ama, tayon-tayon. Aw, adda tayon dito ilay. Tay pasahi yung ay, amalakay. Ne. Apay ngay. Libre mati pasahe dagiti ababalasang. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Talaga kasta, amalakay. Babalasang amin dagijay. Anya. Gapaw tababalasang. Libray. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Ay, uray siyak alaklakayan. Awan mat asawa. Nyay. Awan pa'y gaya masawa yaw. Ay, awan ngarod. Ay, napigpig sa dagijay ngam siyak. Libre da. Ngam siyak nakapkapsaw. Siyak ti singiram. Ay, balik
ta ti amaw mo. Nagreklamo mo't di may sa alakay, kwarog. Anya ti reklamo na. Inlibrem ka no dagi di babalasang. Ang amiso, siningir mo ka naw. Apay aya. Isungarod ti kayat kao. Madin sa tinakam na, kwarog. Tricycle ko tinagluganan da. Ilibre ti kayat ko nga ilibre. Singir mat dagiti kayat ko asingiran. Agawid ka kadain ije kabildatan. Apay ka di, tata. Aglugan tainak ije kabildatan. Mala. Aglugan kayo nga ruda na malakay. Tanay, awanan ti pasahira. Apay ngawan. Siya nga'y apasahiraw. Kayat ko asawan. Dakda kayaw ti ilugan kaw. Awan ti kadwayaw. Uray taagbayad akmat. Uray balasang, no di mat agbayad. Mala. Lumugan kayo nga rudan. Arkila Iyay. Idanon na ka. Ije ayan ti maudi awiteng shade. Wan amalakay. Nay. Paingay. Insardang mumat. Kat saan aditaw iti imbagak apag sardangam. Dito'y ka na malakay. At dabalasang agpailay. Isong agsubliak man ni Jay Ilay. Ay. Gaputa at dabalasang. Idasa agnak. Tapno iso ti ilugan mau. Amangan no at da umay asabali at tricycle. Kat sabalin ti pagluganan di balasang. Sayang. Ang nagplete ak nga raud. Idaanon nakpaimat Basit lang mo't day tapag na inyaw. Ala, dumsa kayo kitain. Ay, salbag ka, driver. Ay, saan nga umnaw ti aramid mo? Ay, dumsaagak man laangad. Ay. Ala, tapno awan ti riray. Agisubliak iti daos. Suplian kayo iti daos, tapno awan ti makungkunayaw. Kwarog, saan ka kading nga agpasada ita? Ay, kayat ko ti agpasada antay. Ngamawan mo't paggasolinak. Anya? Awan paggasolina. Ado ti pasaheros mo tinaglabas? Awan? Bimtak tay pilid kao. Kan adda pa'y sinukatak apisa ti motor kao. Gumatang ka iti pilid Awan to pa'y pagpabulkanize kao. Gumatang akit din iti pilid. Ayan nga tinapasadaam. Babalasang mo't amin na pasaheros kao. Apay kumano babalasang. Ay, amokon. Gapo tababalasang saan mo idan apagplityan. Husto akade, kwarog. Ay, kuanday. Babalasang damot nga men. Sumut lagayam akay kayat da ka at libre mo ti pasahida. Kasta. Kaslakas tanang kail. Luko ka. Anya nga ita. Anya nga iti paggatang mo. Kan pagpa-repair mo iti motor mo. Itulog man ni Jay Ilay, kwarog. Sana kang nagpasada ita, tataba daw. Ha? Apay nga, saan ka nagpasada? Basta saan. Ag-duty aki di barangay haul. Ngamno at dabalasang, agpasada ka kaday? Nay, ado ti sumungad ababalasang Ha? Ay, sige tata, tatapapanak. Bye-bye. Na, ay, pimanawan. Ay, just kaya kwarog. Ay, di namat sinabat nga ron dagiti babalasang. Ay, maburbur siya, anak Ay, anya nga tanday toy. Anya ka diti maipaimikin ka, kapsat. Ay, nadamag ka. Aka nakamgayam. Diyay nagalas ti aramid na a driver. Sino tindak kamata nyo a driver, kapsat? Day taman at dadi taas si Dagyaw. Day taman na. Ni Kwarog, apay aya.
Ay, idi damaw. Agpile, iti pasahiro na. Ah, Idi kwan. Agkating trip. ha? Di nakindanaon iti papanak. Da. Kati di agreklamo ak. Insubli na ti 2 pesos. Para ka naw ijay pagnaak. Ay, kwarog. Anya dito nga naramid mo. Kuwang ka. Sigurado ano saan ka nga agbalbaliw kat idanon na ka LTO dito nga lakay. Ha? Ibabawi dati lisensyam. Ay, saan mo ta? Ah. Ay, sorry, Amalakay. Sorry. Ay, permi abain ko, kwarog. Mas daaw kami no apay nga agdinamag akay kayat nakatipabalasang apagluganan. Anya tinagana mo iti inaramid mo. Uray ko mano di mo inraman ang nagaramidan iti saan nga umnaw, jila kay apasahiros mo. Uray sa angkal. Nabain na anak, mate. Pakawanan da ko na. Saan to na maulit? Uray asino pa iti pasahiros mo. Nalapsat man, wano nalaan. Ubeng man, wano bakat, wano lakay. Pada pasahiros mo. Ilugan mo ida. Di ka agpilpili iti pasahiros mo. Tamadiday ta. Ay, kwarog! Ti driver, rumbang adi na pilyan ti ilugan na. Basta pasahero, ilugan mo. Kan liklikam kuma ti agkating trip. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. At reklamo ang naawat ko. Tuyang, agdengeg ka. At ka no reklamo dakin ka. Anya day ta reklamo, Kapitan. Nalaing ka kano nga agmarites. Tila iwarwaras mo nga istorya. Saan mo't nga umno? At daya mag... Aklunam nga minan. Ay nasan nga rod apod no day ta. Apay ko mga aminag ngay. Ay, isardeng mong tagmarites. Taado ti gumurgurakin ka. Chip, patay bagakan ka. Aw, likliklikak dagiti marites. Ngam umaynak mo't danunan nga istoryaan. Ay kwa, parakin ka dayto ng istorya, Chip. Anya maninday taya. Sadot ka raw. Ah, nagkuna. Kat no nakagagatak, ibagadak iti nasadutak. Dayta mo ti warwaras ni Nana Tuyang. Na, rinabi tayo pa'y ama panagronda. Awanan na, Chip. Inwaras na nasadot ka. Huh? Ay, saan ka lakano abasta sa daut? Numero 1 ka kanupay asa daut. Maray, nakitam ni Tuyang ka. Nakitak met pare. Limabas. Nakabag kan nakapayong. Ha? Nagpaabagatan met. Rimwarman na nasapsapa. Tinapay nalpas na kiti trabaho na iti balay, may. Saan pa'y nagluto? Saan pa'y maray? Saan pa'y nakakupen? Na, ay unay met daytan. Ay, napanag ngamin nagiwayway itinuang kao. Kastamot tinja kalding kao. Isu ajak nasiputan no sa dino tinapanan na. Iti simang puta kawanan iti balay, may. Ay, nagsapaan na pan nakimarites. Ay, jakmat amo no sa dino tinapanan na, maray. Ay, sayang lang ti oras ko amang surot ken kwa na. Anggal, at ibagakan ka. Anya day ta kwarog. Ibagbaga ka no ni Nana Tuyang kadagiti taaw. Asi ka akapitan kat kurap. Pangibagbagaan na. Kadagiti tatawa. Nagaduti ng ibagbagaan na. Imbaga na mo't day ta kanyak.
Sana mabambanok tingiwat day dyan nga istorya. Agasam, ibagbaga na pa'y asadutak ka now. Sadot ka? Kat ibaga naman ako rakotak. Wanang kail. Aging nga asan asumardeng ni nanatuyang agmaritais. Adu pa'y ti istoryaan na pakaperdyan tayaw. Problema pa nanday ta. Malaman, maribanang, limnakan jay inay. Ay, isumot lagayam nga agawidan ni Maritoyang. Wag nga rod, kasla na pa nagtrabaho. Anya ngay nga ta tinaganab na iti dayta nga inaramid na. Awan nasayang laang ti oras kan panawin na. Adda nga ta maisaang naakananda ka ni pari ba daw? Pangalaan na ngay, ka nagmalmalamutan na pa nagmarites. Sapay pulos asaan at tumalyaw dito ayan ta, maray. Ay, panagkunak. Dinadaal natan kadagiti kumarita. Equals plus divided by times. Tuyang. Di nakdisturbon tamadama ak ngagkwinkwinta. Kanyat kunkwintaan. Awan ba't negosyam? Agtalda ka ko na. Napuno ba't niyagpaiso day ta notebook mo iti anya ditan? Listahan day ta? Kunak lang aruden ngagtalda ka. Kita man, nayaw-awa na ka. Damdamagak lang met no an-anwam day ta listahan. Listaan nga raw dagiti imaritis ka. Anya? Kwinkwinta numanupay dagiti imaritis ka. Anya kalakit din aya. Di ka makauawat. Masapol pa'y laaya akwintaan. Ay kat siyempre Bala, taituloy ko ti agkwinta. Iso asumarden kan. Ingkakat aglutong. Ay bagbaga man ni tuyang mo pare. Apay pare. Dilay warwaras ng istorya ka dagiti tataw. Ay, di pa nagmarmaritis natin kaya't mo asawain. Win, ibagbaga na kit din ako rapak. Saan aya? Uray si karsamot kit mamati ka ako rapak. Ay ko awan ning bagbaga kakasta pare. Basta bagbagaam ni Marituya. Badong! Badong! Apay aya? Iyala anak man, itinalami is adanong nga inumag. Darasam! Kagap-gapom lang nga napan nagmaritis, agibaon ka marain. Makain inumak nga raw. Alan iyalaan na kaun. Ay, Diyos kita, pati inumam. Sakpay lang, magtibaon mo. Hay, aya dagiti imaritis ko pa'y dita. Daytan. Ay na. Ay, nagmayak ti uminom itinalami is adanaw. Hoy, tuyang. Saan ka kanong agis istorya iti kumkumpormay kunan ni Kapitan? Tanarigat ti makarma. Ha? Siya? Makarma? Hoy, tuyang, isardeng mo daytan nga raramidam tamaday. Ay nasi ka ba daw dinakdiktaran no di mo kayak nga uray sika ket iyaramidak iti istorya. Ay, Diyos kika, siyak lang arudong ti paralutom. Kastapay ti bagam kanyak, Diyos kika. Ay na, pudno launay ti imbagam, mare. Pudno. Imbagak nga. Inyaramidan natan iti isyo ni Marituyang. Ison ti iwarwaras na kadagiti tao. Ay, kunakon ka. Idi pailaan nga da suspetsak amading aramidan na. Siya ka no. Mangal alak iti pondo ti barangay nga igatang ko iti papaitan nga ipasidakken ni Enteng. Agasam dayta. Kas nalay bagbaga akurap number 2 ka. Kas lakastan maray. Ken si kamot marikwanang ibagbaga na nga adumot kanun ti imbulsam apundo ti barangay. Ay, nagdakasan. Di oray umay nakapkapan ita no da makita na ngayon bulsak.
Iso ka no ti igat-gatang mo kadagiti lakom dito'y Teresenam. Ay, makaungetak no kastalaan. Sana nasayat day tang ibagbagana. Ultimo 5 awan to pa yung bulbul sa kapundo ti barangay. Ay, wen nga rod Apay, basta makakupit kalatan iti kwarta ti barangay. Ay, panggapwak kumamot amapan mang kupit iti pundo ti barangay nga igatang ko iti sidaan ni Inteng. Katnuan anusan na tagsid sida iti inggis nga ugot ti sayute. Ay, madiday tangararamidan ni Marituyang. Makaungot kansa talaga, Maray. Talaga makaungetak. Sana mabalinday tangay si Historiana. Sungatak man no lumabas ditoy. Anyan to nga ro ti aramidam kan kuana. Ay katapa ka. Numabalin, ipungot-pungot ko tap nagnakam. Ay, baybay amlangan. Tajay ko na ni Inteng. Adda karma. Kaanong tupay ngay amakarma. Adun tupay apa merde ngay waras na kontra kanyak. Ay na makaungata ka talagan, Maray! Nagasing may tayo warwaras gaya man ni Marituyang dito'y kabildatan ako rapa. Ay, nangiwarasan na ngay. Amin asulay, pinindanan. Ay, uray na kami kan ni Marikwanang. Pinirdi na kami. Mapunwanak lang makita na. Ay, wun nga rod Lumabas lang dito'y balay Amin tayon, kat makapungtot kan kwanan. Agasem, inaldaw arumromwar. Tap numapan lang agiwaras iti madi nga istorya. Anya launa yun ay atibasol tayo kan kuana. No siyak, awan tamok. Tapi nadawatak mo't idi may nagdawat iti buguong. No kasta, impadawat mo gayam jay kakaisuna bugoong. Isumot lagayam nga awanan, idi usarek kuma. Kumari tayo nga ron, di padawatak. Ay, jangay asin anagado. Impadawat mo pa'y. Pinadawatak tawan ka no pagasinda iti sidaenda. Ay, isumot lagayam nagbasit tinabatay. Impadawat mo pa'y gayam kan kuana. Ita perper dyan na kaon. Di na pinampanunot dagiti inintid ko kan kuana. Danom kunakkan ka! No ayaban ka! Umasidag ka dakaus! At nga rodmat aramidag. Ayan dyan na lamiis adanom nga inumag. Kalkalpas mo man ang Marites. Wan! Iso ang makain inuma! Saan ka pa nga inom adaga si tinalamiis? Tapay? Amangan numapas maka. Oho, adulamin nga bagbagam! Iyalaan nakit din iti danaw! Huwinin! Mabit lang! Ha? Pasma nga bagbagam! Uro-urayek arumwar ni Marituyang dita balayda, kwaraw. Tapay, kagawad. Sungatak man. Apay atilay bagbagana. Padpadaksan nak. San samot na rumwar? Sigud mo't ano kastoy asumingising ang tiinay, rimwaran. Ay, basta urayek. Di oray manteng nga tal daw. Urayek lata. Nusungatam, iraman muntong arudan dagiti inwarwaras na. Asadutak ka now. Wana, pati di imbagbagana ako rakot ni Kapitan. Ibagak day ta. Amin ang kagawad. Wan, naglisi ka dita. Di kaglingad tapno makitak no lumabas ni Marituyang. Tidak kita kasama dang. Mas dawak man. Di magkalmatan day tangiwat mau. Pimuskol pa yan dagiti bibig mau. Ay, marigatan ka pa yan niya agsaw. Badaong ko naman. Adong. Adong matlaing tirimwar. Ay, madya talaga. Uli teman. Badong ko naman. Ay, narunan makasawa na sayat. May lalagan mo ti pabalikas mo kanya. Anya? Ay, pagasnak mo daw pa-doktor niya. Apay nga taasaan matla rumuwaran ni Marituyang, kwarog. Sanan arumwar day jay, gaputag sakit. Ah, anyat sakit na?
Napasma ka no tingiwat na. Adayamot kasta. Una, tanumalpas nga agmarites. Uminom madagos iti nalamiis adanaw. Aniya? Na, apay aming mingmingam matlaeng anjay ngiwat ni Tuyang kao, paray. Di ko nag-ipadoktor tayaw. Kwa paray. No anapas maday tangiwat ni Marituya. Ipagasdak ko ba? No isardeng mo ti agiwaras iti dakis adaman, Marituyang. Agsuble iti normal day tangiwat mau. Ha? Ay, Tuyang. Kabailam nga tangaramidin day ta. Na, saan pa yung awatan pare? Nga, Translate mo man. Ah. Translate it. Sige. Ti kunana, pare. Wen, aramidin na. Agbalbaliw ka nun, pare. Oo, kita. Kimigpis basitan ti bibig na alimtag. Ha? Na! Nagasan kan Tuyang. Ha? Aywan! Sanon alimtag tingiwat ka? Ay, kapitan, amom ka dahi karuba mi abakay, nakitaray itilakay. Asus, Na! naglukon abakit dahi ta. Tuyang, agchismis ka manayin. Kaya't mo talumtag manin dahi ta bibig mo. Aywan anya. Kunak gayam nga isardeng kunti agmaritais. Ala, agawid kayo, Marituyang. Usto, ti Marites. Ay na Tuyang. Di ka agistorya iti pakadadaalan ti padam a tao. Tapnosan kanto a mairupo. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.